wigeze witegereza ibiganza byawe? Ndavuga kureba neza ukitegereza mu biganza byawe. Ushobora gutekereza ko koko wabikoze. Abantu urumogi rwagize mu mutwe iyo bitegereje mu biganza byabo babona biteye amabengeza cyane kurusha uko bisanzwe. Ngo hari n'abumva ingoma zivugira mu matwi yabo igihe umuyaga uhuha. Bigenda bite ubundi ngo ikimera cyagaragaye bwa mbere mu kibaya cya Tibet gishobore guhindura uko umuntu abona ibintu mu buryo butandukanye nk'uko asanzwe abibona cyangwa bisanzwe? Ibanga nta rindi ni ibigize urumogi bizwi nka cannabinoid, twise mu Kinyarwanda imbarumogi. Iyi ni Pukka Media, naho njyewe ndi Denise Ishimwe. Ikaze. Mu gihe ibimera by'urumogi bamwe babyita ko ku mugongo w'ingona, bizwiho kuba bivamo ubwoko bwa cannabinoid cyangwa se imbarumogi bugera ku 140. Hari ubwoko bumwe busa nkaho buzwi nk'ubutera umuntu kujya hayi cyangwa se guhindura uko abona ibintu. Ubu nabwo buzwi nka tetrahydrocannabinol cyangwa THC. THC niyo tuza gukoresha muri iyi nkuru tuvuga imbarumogi itera abantu kubona ibintu uko bitari igihe banyoye urumogi. Iyo umuntu anyoye urumogi arutumuye yarwitwikiye cyangwa akarwinjiza mu mubiri aruhumetse mu bundi buryo, iyi THC yinjira mu bihaha byawe ubundi ikajya mu maraso. Ibi bice by'urumogi bikora urugendo rurerure bijya mu mwijima, aho urwungano ngogozi ruhindura iyi THC ituma umuntu ahindura uko abona ibintu. Iyo THC igeze mu mubiri yongera ubukana mu buryo bwihuse cyane. Mu minota 20 gusa urwungano rw'amaraso ruba rusakaza uduce twa THC mu mubiri. Muri buri gice cy'umubiri harimo n'ubwonko, aho bishobora kugira ingaruka mu mikorere yabwo n'ibinyabutabire bibubamo. Iyo HTC ivuye mu bihaha imera nk'isasu rirashwe ku bwonko. Uduce twa THC duca mu maraso no mu bwonko twishakira inzira maze tukinjira mu nyakira receptor zisanzwe zakira izindi ngirabuzima zitwa endocannabinoid umubiri wikorera ubwawo. Izi nyakira ziba muri system yitwa endocannabinoid ifasha umubiri mu gihe cyo kujagarara ku bwonko, iyo umubiri wakira amafunguro no mu gihe cy'ububabare bwawo. Urwungano rwa endocannabinoid ni urwungano rukomeye mu bwonko kuko ari rwo rugenzura uko ubwonko burekura ibimenyetso ibice by'ubwonko byifashishwa mu gutumanaho. Ibimenyetso nibyo bimwe mu bice by'ubwonko bikoresha bisohora imisemburo nka dopamine na serotonin. Mu byuho bitandukanye ibice by'ubwonko bizwi nka neuron, ibyo byuho bizwi nka synapse. Neuron yo ku mpera ya synapse yitwa postsynaptic neuron. Ni nayo ifasha umwanzuro wo gucana umuriro ikurikije ibyo yakiriye. Ibi bimenyetso byo mu bwonko bisa nk'amashanyarazi akorera ku burebure buhambaye, kuko mu bwonko habamo za neuron zigera kuri miliyoni 85 na za tiriyari zigera ku 100 zisa nk'izihuza hagati yazo. Iyo THC yinjiye mu bwonko hari uduce duto tw'ibinyabutabire dusakara kuri synapse aho dukora inyakira zitwa CB1. Iyi THC izamura volume y'ubwonko kandi ibice by'ubwonko ikoraho haba hari ibyago byinshi byo kudakomeza kohereza ibimenyetso nk'ibisanzwe. Gutangira kwiyumva ku buryo budasanzwe ni ibintu biba byoroshye. THC ijya mu mutwe nk'inyundo ya kinubi ikinjiza mu bwonko ibimenyetso ubwonko buba butoherejemo mu busanzwe. Aha rero iyo ubwonko burekeye aho gukora ku buryo bwa kamere bibangamira uko busanzwe butanga amakuru mu bice bibugize, bigatuma umuntu atangira kwitwara uko bidasanzwe. Icyakora ngo abahanga muri siyansi ntibari bavumbura neza ngo bamenye mu by'ukuri uko bigenda ngo umuntu yumve ibyishimo bidasanzwe.
ngo impamvu ni uko ku ruhande rumwe nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amategeko atorohereza abashakashatsi bifuza gukora ubushakashatsi ku rumogi. Gusa ngo muri bike abashakashatsi babashije kubona kugeza ubu, THC bisa naho igeze mu bwonko icomokora cyangwa igafungura imikorere y'ihanamakuru risanzwe mu bwonko. Iri hanamakuru niryo mu busanzwe ritubashisha kurota ku manywa no gutekereza ku bihe byahise ndetse n'ibizaza. Iyo ubwonko bwacu bwibanze ku murimo umwe, ducecekesha iri hanamakuru, tukareka igice cyo mu bwonko gitegeka umubiri kigakora akazi. Hari ibimenyetso bigaragaza ko THC igira ingaruka kuri iri hanamakuru ryo mu bwonko, gusa abashakashatsi ntibazi neza uko bigenda. Mu bwonko huzuyemo inyakira z'ibigize urumogi nyinshi, ndetse yemwe no mu duce aho inzira z'ihanamakuru ryo mu bwonko zihurira ziherereyemo. Birashoboka ko iyo THC isinziriza cyangwa igahagarika uburyo busanzwe bw'itumanaho ryo mu bwonko iyo yihuje na za nyakira, ariko biranashoboka ko THC icecekesha iryo tumanaho biciye mu ngaruka zitaziguye zinagera ku zindi nyakira za cannabinoid mu tundi turere t'ubwonko. Abahanga mu bumenyi baracyakora uko bwabaga ngo babashe gutahura impamvu iyo umuntu anyoye urumogi yiyumva ahindutse akajya hayi. Gusa hari impamvu zimwe na zimwe zibatera gutekereza ku ngaruka, ko igice karemano cy'ihanamakuru ryo mu bwonko kiri mu bituma bibabera ihurizo. Gusa gucomokora igice karemano cy'ihanamakuru ryo mu bwonko bikorwa n'urumogi bidutwara ahantu mu bwonko aho akamaro k'ibintu bitubaho kaba ari gake kurusha ibyo bintu ubwabyo. Ibiganza ntibiba ikintu kimwe gusa dukoresha cyangwa duterura, ahubwo biba ikintu twumva gifite agaciro gakomeye kuruta byose. Icyakora abantu bashobora kumva cyangwa kugirwaho ingaruka n'urumogi mu buryo butandukanye. Ibyiyumvo byo guhinduka tukegerana n'ibintu bisanzwe, ibyo tubona cyangwa dukoresha buri munsi, si ibintu biba kimwe ku bantu bose bo ku isi, ariko biba iyo twakoresheje urumogi rufite ibigero byo hejuru bya THC. Imbarumogi ya THC ifite uburyo ikora ku gice kamere cy'ihanamakuru ryo mu bwonko. Nanone mu buryo bw'igihe gito, iyi THC izamura ikigero cy'umusemburo wa dopamine, nk'uko ubushakashatsi bwo mu 2017 bwakozwe n'ikinyamakuru Nature bwabigaragaje. Buri kiyobyabwenge gifite uko gihindura uko umuntu yiyumva kigira ingaruka ku mikorere y'ubwonko. Ingaruka za hayi ziterwa n'urumogi rwinjijwe mu mubiri rutumuwe cyangwa mu mwuka zimara amasaha make, nubwo bishobora gufata igihe kirekire ibyo kurya ngo bitangire kugaruka urukoresha. Ikindi, mu gihe urumogi atari ikintu kibi nk'uko rwaje kuba mu kinyejana cya 20, kurukoresha bijyana no kwihara ku rundi ruhande. Mu gihe urumogi rwemewe mu bihugu bimwe na bimwe aho rukoreshwa nko kwishimisha no mu buvuzi, mu bindi bihugu harimo n'u Rwanda ikoreshwa ryarwo rihanwa n'amategeko. Ni ngombwa kandi kwibuka ko urumogi ari ikimera gikoreshwa kandi cy'ingenzi cyane mu buvuzi. Urumogi rushobora guca muri nyababyeyi, niyo mpamvu abatwite bakwiye kurugendera kure. Kurukoresha cyane mu bugimbi n'ubwangavu nabyo bishobora guteza ibibazo. Urugero, urumogi by'umwihariko rwifitemo imbarumogi nka spice zishobora gutuma uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se ubusazi buba igikatu. Abantu bazi ko bagira uburwayi bwo mu mutwe ntibakwiye gutumura urumogi. Icyanyuma, urumogi rugira ingaruka ku bushobozi bwo gutwara ibinyabiziga, cyane cyane ku batwara bidahoraho. Ni byiza gutwara ikinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe cy'amasaha 3 nyuma yo kunywa urumogi. Hanyuma rero, imbarumogi ya THC iva mu bwonko, ubwinshi bw'amaraso buyijyana mu bwonko buyitwara mu mwijima aho yangirikira, ubundi gasohokera mu nkari. Ushobora kunywa urumogi ukabona ibiganza byawe birashashagirana, nyamara muri icyo gihe uwabyitegereza yabona nta cyahindutse. Mu mpera z'umwaka ushize hari benshi baguye mu kantu, babonye ibyemezo by'inama y'abaminisitiri birimo yuko urumogi rugiye guhingwa mu Rwanda. Nyuma y'ihirikwa ry'ingoma ya cyami yaje gusimburwa na Repubulika mu 1962, kunywa cyangwa gukoresha urumogi byaje kuba sakirego mu Rwanda. Icyo gihe amategeko ahana urutumuye
yongererwa ubukana. Ni nako byakomeje kugira amagingo aya, ndetse mu myaka ya 2010 ubwo igitekerezo cyo kuruhinga mu buryo bwemewe cyatangwaga mu nteko, abadepite bagikurikije imijugujugu. Bamwe baketse ko kuri ubu kunywa ko ku mugongo w'ingona mu Rwagasabo byemewe, ariko siko biri kuko bikiri mu bitabo bihana ibyaha mu gihe warufatanywe. Muri make icyemejwe ni ukuruhinga ariko rukoherezwa mu mahanga aho rukorwamo imiti. Uwavuga ko u Rwanda rwari rwaracikanywe n'ubucuruzi bw'urumogi ntabwo yaba abeshye, kuko rwo n'ubutaka bwacu usanga ari mawe. Ahanini igituma u Rwanda rwari rwaracikanywe muri ubu bucuruzi ni inyungu irubonekamo, kuko magingo aya isoko mpuzamahanga ry'urumogi ribarirwa ku kayabo ka miliyari 340 z'amadolari. Ibihugu bigera kuri 45 byo hirya no hino ku isi byahise byinjira mu bucuruzi ndetse n'ubuhinzi bw'urumogi. Muri byo harimo 6 byo muri Afurika, ari byo Afurika y'Epfo, Ghana, Malawi, Zambia, Zimbabwe na Lesotho. Gukoresha urumogi rero nk'umuti si ibya vuba, kuko mu myaka 5000 ishize abarushinwa bararukoreshaga, aho bivuga ko ari nabo ba mbere baruhinze ndetse bakanarukoresha bavura abantu. Ahagana mu myaka 2737 imbere ya Yezu, ku ngoma y'umwami w'abami Shinung, icyo gihe barukoreshaga bavura indwara zirimo malariya cyangwa bakarukoresha bavura abantu mu ngingo. Ibintu n'ubu bigikoreshwa ariko mu buryo bugezweho. Magingo ya rero urumogi rukorwamo imiti myinshi yifashishwa kwa muganga, cyane rwifitamo ikinyabutabire cyitwa cannabinoids nk'uko twabivuze, cyifashishwa mu gukora imiti ivura indwara zitandukanye zirimo kubabara mu ngingo igihe umuntu arwaye, cyangwa se rugakoreshwa mu kurwanya iseseme cyangwa kuruka ku murwayi wa kanseri. Muri iyo miti harimo uwitwa Sativex ukoreshwa bapuriza mu kanwa ndetse ukavura ububabare bw'ubumuga bw'ingingo, ndetse uyu muti unakoreshwa mu kugabanyiriza ububabare abantu bakuru bazahajwe n'indwara ya kanseri. Hari undi muti kandi witwa Dronabinol cyangwa se Marinol ukoreshwa mu kuvura iseseme no kuruka ku murwayi uvurwa kanseri, ndetse ukanongera ubushake bwo kurya ku murwayi wa sida. Uyu muti unakoreshwa ugabanya uburibwe bwo mu ngingo. Uwitwa Rebeka Sewa ubwo yari afite imyaka 10 yakomerekejwe n'umwana biganaga ku kagombambari, bimuviramo indwara ikomeye ituma agira uburibwe bukabije mu kuguru, kugeza ubwo yifashishaga imbago kugira ngo abashe kugenda. Hakoreshejwe imiti itandukanye irimo n'uwitwa morphine uturuka ku kimera kizwi nka opium, ariko ntibyagira icyo bitanga. Ariko abaganga batangiye kumuvurisha imiti ituruka ku rumogi, uburibwe bwaragabanutse ndetse ubu abasha kugenda nta mbago yitwaje. Hari n'indi miti ikorwa hifashishijwe urumogi ivura indwara zo mu mutwe harimo n'ubwonko. Aha twavuga uwitwa Dexanobinol uhabwa umuntu wabazwe ubwonko kugira ngo burinde kwangirika, ndetse ukanakoreshwa mu kugarura ibitekerezo ku muntu wakomerekejwe abagwa ubwonko. Urumogi kandi ruvamo amavuta bivuga ko avura cyane indwara y'igicuri, aho hari inkuru yamenyekanye cyane y'umwana wavuwe n'ayo mavuta witwa Charlotte Figi, wafashwe n'indwara y'igicuri afite imyaka 3 gusa, ariko uko agenda akura ikagenda nayo yiyongera kugeza ubwo ku myaka 5 gusa ubukana bw'iyo ndwara bwiyongeraga buri cyumweru. Ababyeyi be byarabashobeye batangira kujya bamuha imiti imushyira muri koma by'igihe gito kugira ngo abashe kuruhukaho. Byafashe indi ntera, ababyeyi be batangira kumuha amavuta akozwe mu rumogi. Nyuma y'icyumweru kimwe gusa babigerageje, Charlotte ntiyigeze afatwa n'igicuri kugeza ubwo umushinga w'abavandimwe bazwi nka Stanley Brothers wamufashije kubona ayo mavuta, wahinduye izina ukamwiyitirira kugeza ubu witwa Charlotte's Web.
Urumogi kandi rukorwamo imiti yitwa CT3 (Agulemic acid) ukoreshwa mu kuvura uburibwe bukabije bwo mu ngingo ku barwayi bafite ubumuga bw'ingingo no kugabanya ububabare ku barwayi ba Gute. Uwitwa cannabinol wo ukoreshwa mu kuvura abantu bababara mu ngingo ndetse no gufasha ku mikorere myiza y'uruhago. Indi miti ikoreshwa urumogi ni iyitwa Nabilon HU308, HU331, Limonaband, Acomplia, Taranaband, MK0364. Urumogi rurakoreshwa cyane mu gukora imiti myinshi, ari nayo mpamvu ibihugu biruhinga ndetse hari n'ibyo usanga ubukungu bwabyo bushingiye ku rumogi, aho ibizwi cyane ari Lesotho na Jamaica. Abahinzi b'urumogi bavuga ko iyo rwabashije kubona urumuri ruhagije mu gihe cy'amasaha 18 ku munsi kandi rukabona intungagihingwa zihagije, rutangira kuraba mu byumweru 3 gusa. Ndetse mu myaka 34 kuko yavutse mu 1985 wakomokaga muri Yombo mu karere ka Oromia